You cannot claim abductions when you are the key abductor and murderer of Kenyans. Kimani wa Ichung'wa ni atuthura gicajama mathiko-ini ma nyina wa Speaker wa National Assembly Moses Wetangula uria makumutwarite hamwe na President Ruto na atongoria angi a Kenya Kwanza. Ichung'wa riria akorirwo akiheo kanya ga kwaria kana akorirwo akioya microphone, akorirwo akianirira na mugambo munene akiuga ati nioi no ukoretwo ki abduct na kuraga a Kenya guku bururi-ini, na niho akorirwo akiorota twara twake na akiroria kanua kuri DP Muhagure Rigathi wa Gachagua na akorwo agiukirira governor wa kuria Trans Nzoia George Natembeya na njira nene muno, akiuga ati niwe ukoretwo agika ciiko ici cia magigi na cia urathoni ona thengia wake gukorwo akianirira na kanua na kwanirira na mugambo munene muno Kenya kuhitukira nenda cia ukinyaniria thutha wa gukorwo magikinyirwo ni mugambo wa Ichung'wa, akiuga ati niwe no ukoretwo ki abduct na kuraga a Kenya. Matina gikorwo makimwitikia kuona comments ciao cikorirwo cikiaria tofauti na miario iria akorirwo akiaria, na ni miario akorirwo igituthura gicajama muno guku nenda-ini cia ukinyaniria. Yule aliyekuwa kiongozi wako wa siasa za ukabila, aliyekuwa naibu wa rais, huyo ndiye mwenye kupanga mambo ya abductions ili awekelee huyu William Ruto. You cannot claim abductions when you are the key abductor and murderer of Kenyans under the previous regime.